ikimenyetso kigira gatandatu gukunda kugira nte kigira indwi kugira nte kwabira nkimbwa cyane kwabira nkimbwa umuntu ukunda kwabira nkimbwa ntabwo ngiye mwizongera kusanga afasha amashetani babwije amashetani bafashe yabafasha amashetani tuzagusanga kugira nte kwabira nkimbwa ugiye umuntu uzo kuravura ngo ufite iki ashaka kuba ari afite amakatani cyangwa ushaka gusanga yagize nte ashaka kuba yarabuwe yatwaye igiti cy'iciro ashaka kuvura umuntu abaganga ruhani bazo bwishaka kuvura umuntu ngakusikantare ngakusko muri cyo kandi ntabwo kwamuvura ngakumvura handi hantu wabwira ngo mutanga amafaranga mukazana ibintu by'amafaranga mukazana ibintu by'amajambo menshi ngamara kuremba hiwe y'amanyawe mucamuza mutondera mugaba mara kuyaronka yarose tanko yaro nimero ikimenyetso cy'umunani ni ikiginya twavuze yuko kukunda kose kugira nte kwabira nkimbwa ujyane mu gihe ukaba tukwabira nkimbwa cyangwa nka wenyine ukumva yuko kwabira nkimbwa cyose n'ibisuraze ko yagize nte waruwe igitutu cyawe ikimenyetso cy'ikenda naco niki nugira nte gukunda kurota ubona uriko urajya inyama mbisi gukunda kurota cyane ukuragira urukurafunga ukurajya inyama mbisi kandi inyama mbisi kwa ko tajojota amaraso ko twagira inyama mbisi jojota amaraso cyo kimenyetso garagaza yuko yagize nte wabuwe igitutu cyawe cyarawe cyangwa twawe umugisha wawe ikimenyetso cy'icumi natwe nugira nte kurishwa kandi ko tukurishwa ku nguvu karishwa inyama ikintu ku nguvu jyarugoka cyo kimenyetso yuko yagize nte wabuwe watwawe igitutu cyawe cyangwa yagize nte wakuruza gutwaye igitutu cyawe cyangwa watwawe icyo twawe umugisha wawe ikimenyetso cy'icumi na rimwe kurota yani ukavyuka mu ijoro ukabona ukagenda muganumiye kukagenda ukabona ngajyana kumbe wavyuse kandi ukuraga inama wakore kukagenda ukabona umuntu ngaravyuse arasoshagiye hanze katembera ugiye bagusubiza inyuma umwe ukabona ngajyana no kugenda shimwe tuzaza yuko wewe wagize ne warozwe bagutwaye igitutu cyawe ikimenyetso 12 grane kurota kesho na kesho grane uri hehe uri mu kaburi kurota kesho na kesho uri hehe uri mu kaburi wagiye mu kaburi uri mu kaburi uri mu kiyaga mu kaburi ahantu bazika abantu ahantu bapfuye abantu ahantu mwatanye ko bakubona cyo kimeze yuko yagize ni waruzuzo grane bwo kwagwa igitutu cyawe cyabindisha wawe hama nibaze kwibenza n'ibyo birakwiye kuri umuntu wese akakubyumva garagaze yisuzume irabe hama ubona mudukurikirana mugira subscribe mugira link na partage n'ibindi nk'ibyo onye hama abari hanze y'igihugu nimwite gutondera kuko twege turavura umuntu wese turavura umuntu ahantu hose azoba kubera nabwiye yuko jini ntigira passport ntigira intuzeyi hose baragenda kandi bose turabafasha abari ngaho undi wo turegeranye dushaka kuvura umuntu tw'umucunari kuri igihugu nimero ya telefone ni 68 53 cyangwa 60 969 977 ni Dr. Swale Odani TV mwakoze cyane gose.